mangan nasan ka aparang nasiatin tiribun tulau otondona siapa rasa itu don dayanan nenek tipu nenek tolau padang.
kanan kairing kiri.
dua bating. Letere D. To palingi balingi boko. Letere C. Ambe tondoko balingi boko. Letere D. To Syria kafe kalukan na tibambangi de nene. Mga pedamunan. Letere F. Lana na ito ruang pama-aparenta. Letere G. Lana na yung ambil tumibo. Letere H. Dulang keluarga. Sora I Nade. Dito rin di pamalayang tuwarang dulang keluarga. A H I J. Kutuming kalato lantang. Nomor Misa, Bano Tomate. Nomor 2 saya laku nomor 5. Inan na batu lantang na Mama Rin. Nomor 6, nomor 7. Inan na batu lantang na Mama Naida. Nomor 2 saya laku sama puluh tandu. Inan na batu lantang na siya Papa Anet. Nomor 10 apa saya laku sama puluh kasera. Inan na batu lantang na siya Mama Airon. Nomor 20 saya lagu 20 talu. Inan na ba tulantang na siya Mama Angke. Nomor 20 na Pak 25. Inan na ba tulantang na siya Nene Pirhan. Nomor 26. Inan na ba tulantang na keluarga Nek Liling di Karwaya. Nomor 27. Inan na ba tulantang na keluarga Nek Liling yang Megantiri. Nomor 20 Karua. Inan na ba tulantang ng keluarga Jawa Sagala. Nomor 20 kasir 30. Inan na ba tulantang na siya Nene Guntur. Nomor 30 Misa 32. Inan na ba tulantang na siya Nene Aron. Nomor 30 na ba lananay totuman bati tomaa abado. 30 nangka. 35 nanan inan na siya Nene Anda. 37 selko. 40 na ba inan na ba tulantang na Mama Natus. 45 selko 40 karua inan na ba tulantang na Mama Reni. Nomor 40 kasira lana na iteme to si kapi pedampi to masaki to si ko petamba kadangkale jomai kesehatan. Nomor 50 lana ni si Rampun keluarga tulamale ma papangan. Nomor 50 Misa lana na ito Ma Maraka. Nomor 50 na apa dan nanay siya Nene Redi. 55 nanan la nanay siya Nene Sudi. Ya tolong ritoris. Iyo na yate pangalongan tingolamay la nanay Soris. Tolong ni yaitu latanay tama-damay tayo babakang natungkonan antara alam eterye solaet ya tutul latanay tama-damay dapat darah nahan radio tetanung kalau naran upamabung baluan nirong kumamangan katungkonan laparulan selalu tanggalan pakai terutama tutana larang pun yang lebih kona tidak lalu terlalu ilante Mama Salpin lamasi rapawatan kesuru dia betul saudara saudaraku la lebu terus me layo ilante Yesus mati sangkakara ilante
sudut. Bumaan ang kulawin dan daw tetando tungkunan na nene di po nene tirando kula tunan nga daw te paladan isungan na tudulo nene siya nene dada uku alang pukumi kupa apalidan ni kamu siya nene dada siyo kalamba siya ne karapua si baru barana siya nene siya tumbang adatu maundungan na buang amatua daudang nganala laku pa buangi sandaran dan laku pirik ditumbu birina ammi tulang pilinga ayo bukokku ammi sande pitanan kairiku kulangan pasang alau irang lakin dike pasang nenda apelalang lau suyan kada sama bukulau benang sama pati iulele rukko te tarampak masak ka adio mote tandung kalau inaran na sulun duka alangan luluk na udulangan pendaunan na tanga penelakan tanga besalisia apalah kukualo bangana lua harampa sidi palempe sama piakam pak angkulalangan palame katabe lakoro malabi naturi eme bayaran nakibin dan nidan danan sangka to dikala apa tampak apelalang na ketunan nange ling kanasara belanna manda adi sedan renge pemalin nene edau tongkonan bintin dialikan tali banglat sangkana todolo dawe suman la kolong malabina to sanda karua natogan na bilangan na torwan to parenya pak gantiana pakapanggula mesiman laku timban tingayo makaraengena tema itu di pobarana apareo di potintingi pawangan todi poparande matoto na tondo todi potanggan tang tibentonna daerah saburan pekamberan pekendoran lalan na terun kala jumba ni jome pira pentutuan na kolera pakapanggul mesiman la kadiman tingayo malabinan kana tobo sito itu kun yang nalimbang si tinti bose tarapang natung dokotoran toma parinta pa gantianan rando dome madona landa salam tetondo pakapanggul mesiman la kutimbang tingayo malabiina anggato siria aluk masir pindan sangka maba sebana ya maluk na baturun guntu anak tungga amel laulang bati bisa membuat tulang lusun di batara tulang ngan nasi tinggi temetorwan pastor pengantar domestasi torwan pendeta majelis jemaat pakapah jamaah pira uluan nanggolongan pakapangkula mesiman laku anggan nate mai sulle nagandang asolon na bumbongan tupan tantium bak banalembang dolo kampang pintu tuan nalipusan dakasatli makalima anahan kula mekatabe kukua tabe tangku pa salianan rindi siman tangku paleko na manang ngabanmuan laku anggitna te todon lo pibulan tutung kole
ngadedekan na bulu natin tulun to ko pelilin na digente to bosyumi na tulun lo pasarongan na to di paturu to nama mo daw tetang manasondong daw tetikutamben na man mabanua daw men nulusaw men ta dulu rengkeung tulo bintang na sa di situ unia aruto nariti iya mo palebat ng asiran na pandan na balan na naparangatan para paanang katatiumba tolilina di pomase adin na dolo ko padang di mengkendeke tolaw padang di pasarigayang laut tundo ko di kalili ibululundong sumumba pempayan lo laut padang na nene emang nasan ka padang na siya tintirihum tulaw tundo na siya para sa itong dayanan na nene tipo nene tolaw padang na siya pong marron tolaw pantara na kanatungkunan pangalan na Yesuman di po aluk-aluk na law padang adisinlanan di po sangka-sangka na tolaw padang di po basya din na tiyumba padang di sinlanan siyang barawang maangga to tiyumba alili na pantara na nene mangan na sangka apang maluluan na siya tingkuas tiyumba ilang may lili na padang di barang makalima na tungkol lugaman tarisan makarangan na to tiyumba to tiyum pantara na nene mangan na sangka pangaluluan na siya rin tiyumba padang di mandiri kulang di itu daw padang pinanian digente misa bakbana todaw lilik na pantaranan na nene mangan na sangka todaw pangaluluan na siya katu tiyumba padang di puntaw naduming kagandan di buduku kagumbaya karambau dara lengko dililaku rekke dini na padang adigente talung pinanian todaya pantaranakna siapong kaluan pangaluluan na lamang na tungkasangan na pakapatodaya padang apadigente talung pinanian lili na pantaranakna siya sarung kila pangaluluan na siya patana atium padang limang ape tambun na duming karandan di buruku kagumbaya karambau dara tongka adi lilaku to dio padang adi membela to dio tondo to lelean duran membela tungan tunduk mi randal lagi malun apa tun mamai komi kadan na nene umpetin doi komi bisaranna todolo di botau bunga atau pangalalanan tamiram popole ende tetondo ketium ba adio mai padang di kupangadon lo padang adirian ombo padang di Jayapura tium ba padang di Kutai Barat lindo rugasan dalindo nangga lili na to diong padang di bagi bunga warandi katage etageran ni suling kadiong lili na padang di luur target tikuran dan na padang di palopo diong pantara na kana sia sawiri garing pangaluluan na batara guru baim patala bunga tungkasanan lindo rugasan dalindo nangga to tium ba to dio lili na padang di Surako pakapanadon ko buka tiumba padang di Sulawesi tiumba padang di Mangkasa dollo padang di ujung pandang kusang ambai sundun mo ku palilingi bontong katung barami upu mo ku tambem baladada kadollo kami
apalang ngampi manin di nateng kakaloran dan di pudukku nalinda sumalang darat tong kaadililaku dako apa ku pasundun ni langan lolokona ku paupui pindaunanna kedi saabui tak gantiananta ilante lilina padang nataranaga sia nenek sia tumbang ada tu bau pak gantiananna nanai bindan rambu apinna inde aluku dirundunan bulu tunan nang sangka aro to rian de sangka di tete mala banna masirna anna di pati kimbung aballaran nampak tang masalah suka ilante esuman di sandakara di pakumararga rantean tuyilante esuman di bone sundun latanai lembu torma dokko unesung ma alia dia belanna ladina ilong pasundun kada sama buku lambenan sama pati ipa ulalian kada kaboro ojo meto merraputal lang atento maakaponan ulas ituang tuka inde kokoan sepuu temai taduan pelo anta tari mamana apai diong taru masih sambung tarande palai dia merakka si taduan
Kai ka mukirei. Oh
Karibana. Ta palian sulingi ba perang minta. Tanga senaka la tadaran ni talingan. Tanga lainna la ta palian ni tili batu malinta. Apa inderi pagang tianan satu lagi pamasya asam buruk dalam baturan. Inde sama mada tukka lagi pamulung baluan. Rokko timbang. Iya rubona siang nenek angke lo mesingan mempatu lagu angke rubona liris palayukan batu mama Eksal liris palayukan batu mama Eksal lo mesipuang mengke mempatu lagu mama angke rubona Indo elang lo mehilangan mempatu lagu mama angke rumona mama adit ni lo mekupang mempatu lagu mama angke rumona pengisiin dekaruaya mempatu lagu mama angke rumona Papa Ivan jong mengakutan mempatu lagu mama angke rumah nenek Sidia jong mewa kani lamasi mempatu lagu mama angke rumah keluarga Papa Alia jong mewa kani lamasi mempatu lagu mama angke rumah mama Yose jong mekupang mempatu lagu mama angke rumah mama Anwar jome Jayapura mempatu lagu mama angke rumah mama Megi jome Surako mempatu lagu mama angke rumah bapak Jaslin jome Surako mempatu lagu mama angke rumah keluarga bapak Ajri Tansel jome Palopo mempatu lagu mama angke rumah nenek Cleo jome Morwali mempatu lagu mama angke rumah Papa Ali jome Malindi mempatu lagu mama angke rumah Papa Alguin jome Morwali mempatu lagu mama angke rumah Hendrik Solalina jome Solat din na lo mesindangan mempatu lagu angke mentuna to mempatu na lagu
Pak tulakuan ke. Lampataru katungkunan na kindi masalya ang atong kumakapuno sa idaw alang keluarga, alang letra kita rulantang naruhutulo sa ko 22. Si Taruna Rona Pak Barto kala apupang Pak Barto kala apupang daya may barangan namin padlo ko Papa Anet Romon na Papa Alioni do may Makassar may padlo ko Papa Anet mintu na do may patun na ko Papa Anet lampatarlo katungkunan na kini asal alam atong kumakang mulisan alam keluarga alam litera si Tarlo lantang nomor kedua selko sama pedando si Taruna Romana mama ini batuina nekarwaya mempat lako Papa Guntur lampataru katungkunan mentamalan tangan nomor 20 kasera tan 20 Romana nene ire jomai mendete mempat lako nene pirhan lampataru katungkunan mentamalan tangan nomor 20 napa 25 Romana nene ini nekarwaya mempat lako mama natus lapataru katungkulan teman-teman tangan nomor 37 saya ko patang mga pulon na apa Romona mama Ronald lo may Mario mempat lako papangan natus lapataru katungkulan teman-teman tangan nomor 37 saya ko patang mga pulon na apa Romona nene ina lo may kalimpuang hindi tumbang na ito rampo putih dari makamban umpulambanan buku tama si tiadaran mate tangkian suruh rombongan yang nene karwaya mempat kapo mama anke lapataru katungkunan teman-teman tangan nomor 20 saya ko 20 talu Romona tante istri ini karwaya mempatu lakukan soalina lapataru katungkunan teman-teman tangan nomor kedua saya ko sama pudutan Romona mama ungin jome soro rambu putih karena makan ban pelembaran buku tengah sepeda lima tete tangkin soro Romona nene ungin ini balik rambu putih karena makan ban pelembaran buku tengah sepeda lima tete tangkin soro Romona apedi solalina selalu jambu rambu putih karena makan pelembaran buku tengah sepeda lima tete tangkin soro Romona papadirga suruh aku rambu putih karena makan pelembaran buku tengah sepeda lima tete tangkin soro Romona nene ini kerwaya mempat lo kubu akan lapataru katungkunan teman-teman tangan nomor 20 apa 25 Romona nopi kagala jomai buntuala mempat lo kubu akan lapataru katungkunan teman-teman tangan nomor 20 apa 25 Romona keluarga ada kerwaya rambu putih karena makan pelembaran buku tengah sepeda mana tete tangkian suruh lapataru katungkunan na kini alamat keruan nambene balik di bokko Romona nene roi kadi rambu putih karena makan pelembaran buku tengah sepeda dan tete tangkian suruh lapataru katungkunan na kini alamat keruan ambene balik bokko Romona nene green dumay buntaw mempat ko ne dito lapataru katungkunan ng teman tangan nomor 55 Romona almarhum badi ne tetu ganti rambu putih karena makan pelembaran buku tengah sepeda dan tete tangkin soro Romona Bapak Kristel jomai kutai barat dan satu lako Bapak Anet lapataru katungkunan ng tangan nomor kedua saya bersama pulutan Romona nene kerwaya mempat lo kene gutur lapataru katungkunan na mandamalan nomor 20 kesehatan 20 Romona almarhum bati ini juga jom itu tahu
Rambu putih di dalam lamban pelabanan buku tengah sepeda di masjid di Tangkian Suruh. Rombongan sini bayu, meni bayu. Karwaya rambu putih di dalam lamban pelabanan buku tengah sepeda di masjid di Tangkian Suruh. Rombongan keluarga keluarga pengusaha balik. Rambu putih di dalam lamban pelabanan buku tengah sepeda di masjid di Tangkian Suruh. Rombongan Tina Sambo Jumain Jayapura. Member ko papaannya. Dapat ko teman kamalan teman bro keruasa itu sama betul. Rombongan almarhum Mama Asapin. Almarhum Mama Asapin juga masih. Rambu putih rakaman pelambanan buku tengah sejajar. Tete Tangkian Suruh. Lagu saudara selalu kedua rambu tengah tete Tangkian Suruh. Mintuna dapat kata menggunakan akhir di depan otomatis. Sitaru inan tulana Tirongki son tangan Tangkian Suruh soal jemaah anak kembali. Iko may masih masambut mulai utama tali ngeluang tali bak gantianan tamabong baluang matinong butang apili patamarin tali sama-sama madalentang. Apa ko makabampi manindin natin kay kawakan dan dipuduk si manin pa kami manindin na sumalang darah atong di lagi. Pakapay ni bak gantianan tatin ko sama-sama madalentang. Ilang memisirkan si pemulihan anak makipadolo nenek nakito di bak tuampo nakipadolo anak-anak na ipauli kiko suruh kami jalan dan dipuduki salaga rakada atong kaadili laki yang dipampang sama le ilang natin saya sulit akin tiro tuara ilang te garu bang punembang ilang te dan tangan tahu lagi ilang naturian komiulian jom nenek ini pun nenek Todi talumpunan ni kami bicara dengan metodologi po todolo. To kadua sambil batu tangan itu mau baluang pangori penane malu te tanduk kami mak pasti patutan ama pasti dumbu katonan lagi gua kita mau pasti patu bermanang kalau kadang sundun katumbuhan tubuh kemarin tinanta sundun langan lolo kalau langan pendaunan Katulan sama sulan salang ditimang makulol dirande mau tangke suara. Nagi kami kata-kata lang memikir bahwa itu nurung mapikirangan na to na riatan hindi sumandi sandakara. To na hindi talikuran ni hindi inandi bone sudun. Apa yang lasusi mayakan na hindi lang tangkarang kontento pasiruan na latanay. Sisul daw ako, sisul daw nisul. Lautong ko niya lolo ko na. Daw nenek nalam di sumpu suka na nadetekan na bunong na. Tapi tadi ko kamu suming karata. Tadi diru lagoy nang tumangka di papatuan. Lago sa lugar sa lumuto. Turang bang maatete Tangkian Suruh. Maatete Tangkian Suruh. Tasikiro buah kanan solang pomoyan. Jona bayi. Nah, Jona bayi busa tasikiro keluarga anak otomate papa anet. Iyo, tapi laku sadurara sa lubog ko to manda pa di yung babangan katungkunan bilang na ko ladi pasi lawit ka hindi ka na saraan nadente toron hindi ako kakalo umeda purumo kumanalang di uwakatong nalas kura jadi tabi kasabaran satu ya ako pakai mangga ki kumanda ta kataru itu acara si taruna